Thombor Snem jong unong san Hima. Kayeng Kashari Special Judge Pokso, Ribhoi District Nongpo, Kalarai Penrem Yekilai Ngut Kirunar Kibelatip Kerteng, Komu Mauri Singh, U Sbishan Songtiang, Bat U Bran Prang. Halor Kajingle Thombor Persha Yekilai Ngut Khynnah, Bat Pengat Yeki Hapo Kakendon An, 448/376D/511/354A IPC, Bat Haka Section 9 G in bracket /10 Pokso Act. U Senior Superintendent of Police Karibhoi District Nongpo ulai thu bahalor katei kejingja balaja ha ka arkhundai tre ujiliu jong Snem arajar khalnyo lapen rung case Hanongpo Police Station hapo kikendon an IPC bat ka Pokso persha ikitigi laingut ki bala Thombor persha iki laingut ki Khynnah hadien bakila dep bandi penbuat yalade. Halor kani kejingja la IT kejing toket sha ka Sub Inspector E Khardosau bat hadien kejing toket lapha ya ka charge sheet ha ka arkulai trik urisau arajar khanyo kayeng Kashari kalarai penchitom ru yaki da ka baset Patok shpho Snem lem bat kejing sha dan guna ka ba arko hajar tingka halor kejing persang banle bi ijat da ki babun ngut bat ban persang banle Thombor hapo ka kendon 376D/511 IPC. Nalor kata klarai ban penrem ya kitegi laingut sa haki weipat ki kendon an ringkat bat kakuna.